mudah-mudi mugi jari
Gusti abdi ampun mana nyeri teuing aduh seberapa pisan gogodana nuturi bakal badan dapat pancang nafsu Gusti ngajerit mata langit boseng mata jaga tu Gusti abdi ampun mana abang teuing Gusti as bawaisan nyutruk galur cacatran siliwangi terbadan rakyat Sumedang aku tipu terasa barang kasatria wiwitan Siliwangi Ginanjar Bapak Hajar aduh detik-detik terakhir Bu Hajar mangga orang Bu Hajar merengkuri keserumasan kekudu disebut batur rumah tangga manehna wadah deui air sasana hujanan es mabok gajah dia tua menjadi asal kaya kaya kuring laksana beli motor mobil Avanza aki aja kaya
Tengah pelasir jembatan ada mahun layak hormat sekarang dengan keburu disebut bater rumah tangga jalan arena keburu lain suasana akan pergi ngambil lirik nadar kubus api ngiling bangkring alah bangkring bintang kubus aki-aki hajat ngiring api ngiring ngiring api ngiring nadar kubus api ngiling jangan pacar bane pacar bane reka pulang jangan rika saima kagaingan dinding gedung pacar bane reka renang lami-lami nganya nyeri aki hadak anu wangan Pamping gede deui, pamping bintang kubus jadi tilu. Ngiring api ngiring, nadana kubus hati ngilu. Kajangan esik malik sim abdi saparakan aja urang dapur anu bageurang gindoa gending lamun nepi kalere nepi kidu di tepi basisi suku gunung lampir pasir belagak pancakeun dongeng endah katumbiri taraje langit asri katumbiri betul leuwih gari ngantari Jika tahun menangani hajati direka napakan mana jurari ngantari Gusti rumaos diri gagabah alam endah kagungan Gusti kilaris kuman polisi ketinggalan saja ampun Gusti
gampang Pak RT nyandeli jaga kehabuan alam endah betul baca nabaganda tubuh pangajak nafsu Gusti